Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rirabareba mwese. Iri tangazo ni irya Rura yatangaje ko igiye gufatira ibyemezo MTN bitewe na serivisi bamaze iminsi batanga mbi. Izo serivisi rero ngo ni izihe? No mpamvu ndano kugira ngo gusobanurire izi serivisi ni izijyanye no guhamagara, kohereza ama SMS. Murabizi nk'abanyarwanda mumaze iminsi mufite ikibazo cyo kohereza ama SMS bikanga, guhamagara bikanga, ndetse iki kibazo nanjye cyambayeho igihe kinini cyane, ndetse hagashira nk'amasaha nk'atanu iri guhamagara umuntu utaramufatisha irimo yikuraho, ubundi ikaba bize cyangwa ikandika no service. Ugasanga nimba ari umuntu arugiye kwishyura amafaranga ahuwe n'imbogamizi, cyangwa ari umuntu arubereyemo umwenda agutegereye ngo wishyure nawe abone ko yishyura, ugasanga nago bikunze. Bivuze ko rero MTN ubu igiye gufatirwa umwanzuro ibi bintu nitabikosora vuba. Gusa ndi makuru nikuriye ku bitangazamakuru bitandukanye, bari kuvuga yuko MTN irimo iragenda ihomba ku kigero cya 78% bitewe nuko MTN isigaye itanga simukadi z'ubuntu. Reka aka kantu rero nahantu nagakuye ku nkoranyambaga ngo MTN irimo irahomba ku kigero cyo hejuru, ubwo bavuga yuko Airtel itajya ibura network, ariyo mpamvu Airtel iri gushaka kuyirusha amapeti, ibyo bita amaraka. Bivuze ko niyo iri gukora mwino minsi, ni abantu benshi bari kuyoboka. Ariko natwe nk'abanyarwanda tukibaza ni gute ubundi simukadi zacu ziri kubura internet tutari mu bihugu by'amahanga kandi turi mu Rwanda twegereye iminara. Bivuze yuko hari imiyoboro ya internet cyangwa ya network yacitse, none MTN ikaba itari kuyisana, ndetse bagakeka yuko ari kuba yarahombye cyangwa nta mafaranga ifite. Gusa ayo makuru nayakuye ahantu pembeni, namwe rya munyababwire nk'abanyarwanda. Bivuze ngo MTN irimo irahomba, niyo mpamvu network zirimo ziragenda zicika. Gusa ayo makuru nayasomye ahantu. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ubone amakuru mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wakoze subscribe uruwa gaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha. Ngi tugiye kubana nitworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku mazina Kidasamura. Rero reka twikomereze n'itangazo rya Rura yatangaje ko ikigo gishinzwe gutanga serivisi MTN cyarangije gufatirwa ibihano kubera ko haciyeho iminsi igera nko ku cyumweru kirenga MTN iri gutanga service mbi. Bisobanuye yuko izi serivisi mbi za MTN zagizeho abantu benshi ingaruka batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaje nkubwira abakire bagiye babura amamiliyoni menshi kubera ikibazo cy'amatelefoni cyangwa ikibazo cy'amasimukadi, kubera ko yaburaga network, bahamagara bikanga, bakohereza amafaranga bikanga. No kuvuga ngo tugiye kugaruka mu karere ka Nyamagabe, aho umugabo yahombye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndavuga umukiri wo mu karere ka Nyamagabe, ubwo yaratumije ibikoresho mu Bushinwa kugira ngo bimugereho, birangira rero byanze bifeyarinze, birangira ahombye gutyo. Mu gihe turi bugaruke mu karere ka Rwamagana, aho umugabo yaragiye kugurisha imari nayo hwanye na miliyoni 10, birangira kumwishyura byanze, birangira ya mari nawe ayigumanye, aba ahombye. Atwo none hano mu mujyi wa Kigali abashoramari benshi, bahuye n'ibihombo bitandukanye bitewe n'amasimukadi, kuko murabizi ko amasimukadi niyo akora akazi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo haje iterambere. Noneho rero Rura yatangaje ko yarangije gufatira ibyemezo MTN nitakosora zino serivisi mu minsi 2. Nukuri kose MTN baraza kwifatira ibindi bihano. Ni mu gihe abaturage bamwe na bamwe, amakuru nakuye ku ruhande rwo hirya, bavuze ko MTN irimo irahomba 90%. MTN iri guhomba, ariyo mpamvu internet cyangwa service zayo zitari gukunda cyangwa zitari gukora neza nk'uko zakabaye ziri gukora iminota mikeya. Bivuze rero ngo MTN yahombye. Bivuga ngo hari umunara ngo wacitse wa network, no ko ngo MTN ngo yabuze ngo amafaranga yo kusanisha. Gusa aya makuru nakuye ahantu pembeni. Bivuga yuko ibura rya network ari ahantu iminara yacitse. Ariko nanone nanjye mitambihuza n'aka SMS yigize kohereza mu kanya ngo bakira abacu mwihangane mwino minsi mumaze masimukadi yanyu yarabuze connection cyangwa uhamagara bikanga cyo kohereza ama message bikanga. Hari harabayeho ikibazo controle technique, turimo turakikosora. Tubihuza na ya makuru twakuye ahantu avuga ngo MTN imaze guhomba, ngo hari umunara wacitse, ariko ntabwo bari kubona ubushobozi bwo kuwukoresha cyangwa bwo kugira ngo bongere bawusubize ku murongo.
bivuze yuko rero MTN nayo yatwihanganishije iratubwira ngo twihangane gusa biraza gukemuka. Nyine urahamagara bigakunda, ejo nibikunde, uno munsi bigakunda, ariko bivuga yuko MTN igiye kubisubiza ku murongo, mukongera mukabona internet cyangwa mukongera mukabona ikintu cyitwa service nyine nziza tu guhamagarwa kohereza ama message. Ariko nk'abanyarwanda murabizi ko namwe ibi bintu bimaze iminsi bibagiraho ingaruka zitari nziza, kubera ko nimba ni nk'urugero muri usange ufasha nka motari kumugabongeza Nyabugogo, ufite amafaranga kuri telefone ukishyura bikanga, uribuka ko agatelefone bahita bagatwara cyangwa baba gusigaranye. Kubera iki? Kubera service nyine za fairings nyine tuzitari gukora neza fresh. Bisobanuye ko rero ikintu cyitwa simukadi ni ikintu duhereza agaciro cyane kurenza ibindi. Bivuze yuko ni nko kwa kundi bavuga ngo no life no money, nta buzima nta amafaranga. Nicyo bishatse gusobanura. Abantu benshi bakunze ko bafite amafaranga kuri telefone, bisobanuye ko telefone ari byose. Ubwo rero musubize umutima hamwe abanyarwandakazi, nyuma y'iminsi 2 ubwo rura yabyinjiyemo rwose biraza gukemuka. Service zose za MTN muri kuzihabwa neza, ni mu gihe Airtel yo service zayo zimeze neza, ziri furu kuri furu. Guhamagara, kohereza amayinite, kubitsa no kubikuza, Airtel ni munange beho biracyuzuye. Bivuga yuko Airtel nubwo idafite amafaranga menshi, ariko no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye irayoboye, nubwo mu Rwanda itayoboye nka MTN, ariko mu bindi bihugu Airtel irayoboye. Simubizi ko Airtel yaguze Tigo se? Kuvuga ngo irayoboye. Murakoze cyane rero, mwakoze kunkurikirana cyangwa kumva kino kiganiro nabageneye, ndetse niberego bwa murigeze ko no muyoro kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe, ufungura inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda 5 kwa 5. Turabakunda, Imana ibaho.